Kirang Shnong jingiakhih atli Shnong kiba hakan nongba Jowai ke headquarter ke West Giant Hills minta kasngi kila jingiakhih dak kabajai ban persya ya kerai jang ke sarkar ban kendra ya ke office Rupang ke PWD North Division di Jowai Shampong. Ke jingiakhih kalong khmat office Rupang UEE katai ke office berkalani shikenta. Kini ke jingiakhih ban persya ya katai kerai dan beteng la syai kasngi ru dak protes campaign. Ile ke sarkar wa gora yekini office wa dem nedo mencuba jisket to pemir pemhar ka penhet kemai lele kwa ka wa stai ne ba yui to kakam ke kom kedekam yang gani ke notification man biang ma cuba tiba ke ni ke biduludi notification kamu tinggi to setangi ka ne muslim hakin despa sampau Wai mak ke office pun kongdo hakwa te pekha ka shibun ki division me kam ka nok kam ka south ka central kini national highway kam jo le kam ye ka public health engineering ka veterinary engineering wagi tuan ki engineering division diwa mi neka ta kini to peman ga gigi wa igam senjuk berkap di office dah itu awal ini kami to wa ki lock di kontraktor le lewat office la kajan bahaga jaga district administration DC janga wa kibituan di office ne ba yiu like the notification ni even ikam long ye estimate arlak chenam ki hab dugu blai cheke SE kini ka office yang superintendent engineer hagawa duk bynta ki uboni hab dugu le wa ki chika ka ulagi deploy sabin la da raga champung kakwan jing ko kam yang office the kita itu office hamtam ki pajbai ini ki kontraktor tibagi le dekat office kini division jingai ko hai to wa ki treasury di bank ne ba tibhai wa lem gon jingthut hagi bill ne check ko wa katwan ke jinge je office be ga ne jingai kamtam hablai number national highway ko wa chipon block chipon ke jingthut bynta wa kini division yerap ga yo group ba